چند خلق مانه جکزیه منی رش دبیری کادلی تده تبلی مریکک شکستی چند راموسان و شارتی مانه دجیانا منده شرمو و چابگرتی بیهیبی ده چند زوستان دجوار ده قررسی ندل و میلاک لی دیسا چاف دگرل جیویکک برفی دا کوشتر سلاوه که بریکم بهستی سالان سال جا عمر دخون کلی بکلی پوشمانی و خوزی ده هبونا من ده گوزی پور روح چیل سپی پشت خوز و دران کتی ده قرمیچه که دستان ده کدا سالان و خیال پوچ و بالا دو جوشن سری من ده یک جرنا ده دل ده تا یک ریحانا نازنین جبن و راد به لبر بای هاربوی ده بیرا من ده کار غزاله که بریندار ده پاخلا کنداله که ده پوکیلی دای در بهاری ده هندره من ده از آمری دیسان بجینه و آلقی ده هوقا جیانه ده کنه تلمسی آف ددم بکدک توش و ببخت رش و ببخت رش رولاوكو دينو برامالا مجيراني إلو مالا وبياء كروبرا ديواري نابنا هردو مالا وألو خراب بياء برا سري صبح يا يباري تعبي مني البسو أولو بالا تبياء نابي مني تايبت فاطمة تونج نابي مني نویسکاری فاتحة از دی سال 1976 آمده لتاخا رضا و دمی نافچه رضا نه و دمی تاخا رضا بویه از هات مدنی مالبات همه دست پی کردی مثلا جی کالی مده ام بیجن جی باوی کالی مده بکردواری مزن بونه مثلا باوی می بخواه هلبست خواندن هلبست جگرخوین دور دریج خواندن دیوانا جگرخوین خواند مثلا باوی می ام گش بچوک بون راجو ایروانی وید کر وقت نهات بیرامه چیروکا حسو زلخید گوت ایجا به زاراوای ارمنستانی دگوت اما گلک بالکش و خوش بو ملیگو دارید کرد مثلا مالبات دا پیرامه هبو دیا باویم وقتا دا جمع جانا ام بچوک بون مثلا یخدا تنسر چوگای مدگو یاد دادش مر چیروکا بیجی ایجا چیروک ند گفت بحثا خود کرد بحثا تشتیک جیا بود کرد بحثا تشتیک جدایی کو باوی خود بهیستی بود کرد اما مدگو قیفیا مدگو چیروکه مالباتک و هم فودالی هبو هم کردواری هبو و دمی وابو İşte عمرم بو 14 سال و دمی مثلا کچک بچک مزن با او کچک مالبات بچک دریج با بده و با هر کس دکو مثلا ام هرم وی قیزه بخوازن اوی قیزه خو بد ما قیزک بانا خوشی که وی هاوی بو روزه که مدی پیرکک اسمر واسری و گریدای و کتام سرید و کتانا دیری که بابی بویرن و یعنی سر دوشگی دانی و آخفین tabi نزانم مرسله چیه میوان مکینه نزانم هاشي جو ولا جو مدي او دايكا من الاوضه دي بس بيفن دي بيدا قسمه تاتي سر ام بدم فلان فيلا دايكا مش فقيري بيتشي داني دايكا متشل شو دستي يوتنيه نگو هلام جير بيجين هلام جير برسين هلا تخوازن نخوازه هلا كينه نيسه باوي مش قد ويدمي جو از حياه زاوي خو نبينم از نادم يعني بيرام دي neyse evji bıçak astenge ne daxı yani daxı ile peyvi galeki sekini peyvi mesela peyvi çok derdiz باشه دمك هات الويل مالي تمين كرني قلت دمك تشورا ناخفه
جبر ورا مجي وي إيشا مثلا وي كيم بناوي موي إيشي مقلق الشان دناف مالبات يجي أم بيجن دما قدر قيمته يتونه بقدر قيمته ميجتونه بتجمع مالباتاوي مثلا دما مالبات بير جير قوتنك نخوش تكرن زورا متشو أما زورا مجبو تشي زورا مجبو متشو متقو أتش مال فرم وغير ما هيك دناف منو مالبات يجي شي نبو يعني أم بيجن أم بيجن ولا بوكامي يعني لا ما أستنجي أز هناك يعني بيجنيا دستي خسري بدن أم برا بعلمه فيجي تنبو خسيام دين كرج لا يخرج تقول لي أخي تقول لي نخي تقول جمت أنا ساكن كاتم بنجي أخويا فكري يا وزانة كراب مهرم أزهرم كه أزهرم مالا بابي خوي از بيجم أنار مالا بابي يعني ورا بابي من زلامة كسرت بتقول يعني شوا قيس بغا جم بغايدن ورن ميري خبردن ورن بياج من كاربو بكرة إما أتشبكم از ورد ناف فكرة ده از نه دوستكي ما هي نه جيرانك ما هي از غازني خو بكم نه هوالك ما هي التاخي از هرم جمرونيم از غازني خو بكم دردوري مثل دردوري جيرانك مريه بهم بيجن هوالك مريه مري كاري هر جمرون يجي مري كاراني بير باخ فشي دردكي مري جه بكار مريه بيجي هما مخافن ام او تنبو هي ايشا هري مزن ايشا هري نخوش كنت جيكي حزنكي جي نفرت بكي وتبير بعين جيبش تبير جانا خو بار بكي تشتي هري نخوش يعني هري بايش افي بيامه لي مخافن بياجي دمك تو بيكير زوجان دي بمنو تو بير بمنو زاروكي تيشيفن زاروكا مني آمازن شيبو كامل ويجي بشتي مثلا özlem بتشك مزن بو مثلا بسالي وان بو باران شيبو بشتي باران مظلوم شيبو هر زاروكي ام شيبو شخو جان آبوری شتونه بو مگو از بس ده زاروکا ناینم از بچوک بوم جیت باور بکش خودی حوالی مش تاخید چون مال خالی بوان زاروکا خود شاد المکتب که چی خو اجا بره اونلکی رش هبون ما أوان ملسلوان لك دي أجي تخيلي غدا أسقطنا في لقيت دبين ما دوم أجي بتشوف دبستاني أجي بها تمام يعني خيالي زاروك دي باشي بيشتيك زاروك شو مكتبي أما دمك بتشوف وان دفتر وقلم فلان كري مش خارجي كريك مش خارجي كري ما حرف ناس تكرن لما هاني ند نفيسي هناك حرف من ناس تكرن مثلا ب جيم وانا ناس تكر بس ما مهبو أو شو دبستاني ودمي أم بتشوك بني دمي وي حرف ريم داونم داقلي مدمابو باشي مب زارو كاري ما همش بو أو فير بفن هم أس فير بفن ما بهفر ما تجزجيك شاندن ما حرف يك تشكرين وان دفتر أخوات تشكر مش دفتر أخوات تشكر بفي هاوي إجا وان دشول دبستاني يجي فير دبوني ما المال أز بكاري مالي وأز بتشيك باش وان دم جبر ورا دمك مدرس بخندون نفيسي كير إذا هناك لي صوربو شوا بشتك مرة هناك فيرد مرة دخوازه هناك تيجي هناك قالكي جاز تام مثلا زاروكا درسي خوات شغلي مجي دفتر أخو رادشتي أدبي ماما أز جبوك تشتكي خالتها بجي أز بيشوانكم أز بيجي مالك هالي بنرن تام راهشتا دفتر أخو بابي وان لورا دقو هلا راب تقول راب قد حكى بدنا من قلمي خدانيا مرات هشت ما آف داي تقول هلا راب إجمر شاي كيبينه مرات بو شاي داي تقول لاز برشيمه مرات بو خارين جد دابر تقول راب شاي متجاكي وأز ده جرارات بمرود نشتم جبو خاطرك از ننویسم اما چش دستی وید هاد دکر هری داوی جاردم راهشته تام از مهشي خدا سر بدي قال البر آوي يجي وقال لك قدح كابدني وقام بخو خير قدح كي بدمجي هي موارجو وقفتشيه قلت عياري خدر كتي قلت بيت النابي وأزدهي بترناقدين مزي بابا بيتك مزي تبردم ده هي شر در خز شكر ده هي وين روجيجي جمر بو ميناك ده هي الهمبر وي در كبن
پشتی دهی وی غیداوی وی شروی ایدی ویاج مر بو میناک که از کارم بسری خو هانی از کسی گوداری نکم جیده به جبر وی از جوی دمیده مثلا جوی دمی ورده از دهی از sanki از نو هاتم جیانی دهی از هم دهی از لورم دبی باوریه دمه که وی دمه از لهمبر وی در نکه تمام زارو کارم بگو تا ولی باوی ود خیده باوی و ناهیله منی آنا که نگیاشت اما ولی وی روژی بو روژ بو نامه از yani ez karim wiha bivêjim. Ez bana fêrî xwendin û nivîsê bûm. Yani ez xwendin û nivîsê elmê min dihî nivîsî hema wextê minî biçek wextê min jî bima min digot hema ez tiştekî ez binivîsînim ez vêya binivîsînim ez paşê ji rojname derket Özgür Gündem. Mesela Özgür Gündem demek metani me zamanı Türkiye nizani bu. Yani zani bu jî neva serbestan per nizam ez ana Türkiye zanim ez. Me dora wê me yaziyê biçûk hebûn me dora wê wa xêz dikir wêya derbasî deftera xwe dikir demek zarok dihatin ew dibistanê hên xweş fêr dibûn ya me pêş wan dikir heleka vêya min rast nivîsî rast nenivîsî carna me o من ناوێ دەخستم باران digot ane digot devêya te qelê çi gerek vêya waba yani mesela sergirtî servekirî hebûn ya me wana ez ana jî carna navê dixim me gelek car wana navê dixistin me zarok digot ane digot vêya gerek wabe ji ber wî mesela him ez zarokê xwe bû mamoste him zarokê min jî bûn mamoste vêya jî ez bawerim de kêm malbata de bu yerê we hatine kirin ez duwarê malbatê de duwarê ziman de duwarê mesela çand û kurdewariyê de ez bû mamosteyê zarokê xwe zarokê me duwarê xwendin û nivîsê de zarokê min ji mir bûn mamoste. Em bi şansın ku dayîkekî me wer heye dev ji me bernedayî yani zewacekî ne bi dilê xwe kirî û di ew kavê zewacê de em çêbûne yani hindek kes yani mînak zêde ne gelek kes heta ew hişmendiya ya bêdiliya xwe nîşaniya zarokên xwe jî dikin yani heta dema xwe dawî jî dibin wê bandorê de wa difetisin dayîka min serî netewandî yani erê her tişt bi dilê wê çê nebûyî lê serî jî netewandiye û heta got ji destê wê hatî me berê me dayî ber ronahiyê yani xwestî got em tavê bibînin em rojê bibînin aniha jî karê xebatên muzîkê çê dikin ew jî helbestan dinivîse aniha jî têkiliya me mînak ew ez tiştekî berhemekî diafirînim helbestekî dinivîsim ji bo muzîkekê pêra nîqaş dike û nîşan didim ew serrast dike carna ew tiştan wa ew dike wekî em bûne edîtorê hev wa di helbestan de li ser daxwaza kurê xwe şoreş agir me nivîsî me berê jî erê me helbest dixwendin me çîrok mesela me dinivîsî lê me ne wê fikrê de bûm ku ez bikim pirtûkê derxim lê carekê şoreş dema telefonê min kir rojekê got yadê got tê bîra te ema axivîn got tê bîra te got dema min biçûk bûm got te çîrok digot ji me garê welê baş tê bîra min dayîn got tu çima wana nanivîsî bû wana qurba welê nizanim kî bû welê min nenivîsî paşê got binivîs got wana giş xezîna pêşe roja me ne got paşê me li ser daxwaza wî me dest bi nivîsê kir ez şingalim qedîm û asê me ji baz û şêran re sitarim ji konê evdiyê şerqî re warim dilmezinim bê emsalim ez şingalim ji rêwiyan re hem dayîkim hem yarim dane ser milê min barekî giran îro ez bargiranim berî li pal û berwarim li jora min ronahiya rojê ji hejaran re warim ez şingalim
لباجار موسل دست بزنجیر لبازارم لباجار سلیمانی بی دوست و حوالم لباجار محابات لوری سودارم لباجار آمد دلکوبانم لباجار کوبانی دایک دل بیشم لباجار هولیر از دیمه یکی دیمه لولات اوروپا و اندامه بی خودیمه از شنگالم شقنجی ریارم شخرابی بیپارم میدان جنگا درویش عبدیمه بجوتگزی عدول ول دارم از شنگالم بحفته و 4 گلیا بریندارم از شنگالم یا گرینگ اوه که مره وان هستا مره بینه در مثلا ایمجی چیروک ایمجی و هلبست ایمجی به پرانی مجیانا خواه خستیناف مجیانا خواه جی خستیناف مجیانا جنه کوک مجیانا جی مخستیناف هلبست خواه سر شورش نویسی مگوتی شورشی من مگو بشنی والا شورشی من زراوه وکشتلا رحانی شین بویه لسرگیری مشتنوری شاخی خواه بردان ناوا کچه و کولان بازار کوبانی آخا کوبانی پیروزه هر وکی بهشتی لی هنگ نزانا دگوتن با کوبانی ملکی باوی کیه لی او نزانن هاتی آفدان بخوینا شورش و شربانان میر و میرخاسان عگیت و لهنگان برخی کدایکا دکوزا خودی کربو ایروز آخا کوبان رکرنه قربان نهاجی پرچه کیش دلی من مایل سرگیری مشتنوری و چعبه من پایلر یکا و کوبان یعنی از ببور نزنک هستیارد بی ماما هلبستا منی پیشی من لسر حلبچه نویسی بو هلبستا خواه جبا حلبچه جی بخواده از آنا هستیارد بیم یا دما جبو شورش دی بیجم اما از دما جبو شنگالی جی من نویسی از هستیارد بیم دما جبو حلبچه جی چمکی گش ایشی منه بلکه نوک که زبا مره بنانی نوک زارو که مره مره قشر تمام هسته معينية مثلا بلكي شورش هيك بوليل لحلبشة 5000 إنسان وقت شورش مثلا كاتن عردي بغازي كيميائية وشهيد كرن أو جي إيش قال جرانن مثلا جبا حلبشة جي موها قطبو بيلاف لبي نقامان دمرني جاب زنجان ملكة موتي بي إيمان أم خستن روشة جران تذكير وتخوات أي ظلم كار ملكموتي مرني ظلمات سري تخوات هاني فرجك جي حلبجة شخو بريك از بكم برتوك هلبستي خو من نويسي بون مسر كاغذ نويسي بون باش روچه که خوشکا ما هات ورمگو پیشوی کرمگو اوجی هنکی بی کاری را قدر دوه مگو ولی ما نویسینه ما هنک هلبست نویسن لتکاری بری خواه بده لنهاری گوالی گوگلی خوشن گو ام درخم بانم گو هرکس مثلا هلبست نویسن گو بخودی نه ربی بان هلبست خوشن جی گو پرتو که درخم تو چما در ناخه فاتي وك تيري أنقا خجنوفة آواكش يعني أذكارم بفيجم جبوخ بين في آستي بدرزية بير كولا و بسركتشي نها از وید تیویات دبینم از وید مثلا قنال کردی دبینم از یوتیوب دبینم سری متم جبروی بلند از شاش دبینم اما چاوا یکا روزه که جبیلنه چو دبستانی بواس بخواه تنی کسی جر نبو علی کار حتی زارا که نه چون دبستانی کسی جر نبو علی کار کسی نگو اشتشته ویا آی ویا بیه اما بتهنا سري خو وك جناف تشاوا بيجم جناف آگر جناف چيكي دركت و پیش خست متجرد از فکری مگو عجیب خلکی بهینه دست بنویسی کلی بنر پرتوک در خست بد
گو جردم گو از درخم یعنی کدام من اچ ما در نخم من درخست یا و 4 سالی پرتوکا منی کسی خلاص بکم درخستیه دما مثلا من پرتوکا خو کردستی خو پرتوکا کزی مثل پرتوکا نریم وینه مل سری کزیا مل سری کزیل سری و دمه از چوم هم چوم سال خوی بری قدامم کزیا خوشی کریه از هم خمگین بوم از هم کیف خوش بوم هم هستی یعنی چات بیج هستی نافکتی هم کیف خوشی هم خمگینی هم جانا بری کش برچاوی مردر بس بود چمکی لیوه کی دیشی مثلا هلبستک من نویسینه مثلا مد هلبستک خودم سر آمده مگوتیه لآمده رونشتمل شانشینی لسر کلاوکی کرمانجی انیش کامن لسر بالگی و خلماشم فکر و رامانی من دجوشم با آوائی کی چالاک من دگرینن کولان به کولان باجار به باجار گند به گند دوار به وار گه لسر چای سیپانی خلات دبم خوینا سیابند سلیوی دن قطم کوکا دارا بنشتوکی گه دبم هستی بنفشا نارین دکالم بسر درگوشا جبلیه بچوک ده دبم دلوری جبلیه منو دلوری لسر چای آراراتی دبم چند خلق جکزی فریحات چرکس دمینم دبنی بیلی کادلی من ده سلیم ده گه لدشتا بوز لیلانی دبم هستی عدولا زور تمر پاشای ملی سری درویش داتی مسر سنگا خواه دبم ویلو لو ویلو لو ویلو لو ویلو لو ویلو لو ویلو در رابع خمو خیالا سواری دلی مدلا آل گه پشتا خودتم دیواری زندان آمده گهدارم لدنگی اویندارا و شیرین بریندار او هیوی مزنن ناشکینن زنجیر و سیدار لآمده رونشتمل شانشینی لسر کلاوکی کرمانجی نشکامن لسر بالگی فیلماش باش هر مالک هر دیواره که دندره هر مالک دی چیروکه که جبر کو جنه که دیده چیروکا هر جنه که جدایه ام چیروکا مجی هبو یعنی اجی مجی بان هستا جیام لی چیروکا می چیروکا خوانی زمان می چیروکا خو به هلبستی خو چیروکا خو معانی زمان به چیروکا خو سرپیاتی خو لی جنه کنها کو چیروکا خو نگوت بن سرپیاتی خو نگوت بن دل خو دشت بن به هزاران ها جن هنه مفان دیواره شکاند به او که دیوار هلوشاند من کاش پاش دیواره کاربم در کتبم و هر جنه کاربه دیواری الپیشیا خو هلوشینه او کاربه چیروکا خو بیجی او کار چیروکا خو بیج زمان جبر ورا یعنی هر جنه کو او چیروکک از و بیجم افجی ازم یعنی اف چیروکا منه ما قالك هالبست وتشيروكي خواه جبو جنة باش بان ديوارك دجين معاني نزمان ومجبو خوش يعني زمان لما ديوار هالوشان دنه از خوازم هر جنك وك ما هر دايكك وك ما بان ديوار هالوشين وتشيروكا خو درخنولي كشك ديني وماشم ديار بكر رامي اللي حوالي سري شري قرنا دليل منو تيك انا بشنا تكار غزان زراب مينا سينكي قنا كريمينا خانكي عجب انا كتيه دست بابكي خرابر تو شابا قلتي بردو دستا خبرنا دلي واخي مراقلي يا بشنو بالا تملي واخي لي واخي لو 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 كادينا مقاشي يابشي يا ذكر غازي دارا پله خوش شادی جش خادل من و ترا ما یارتو تازی اینا کروادی نا توی هستی که جانه بحلا توی گوشت جانه بحلا وی باوریه دمه دبک از بچام دبستانی یعنی دبستان خونده با از حق و به وی هستیل سر نسکین یا ماجی
bi Fatma 14 salê re ku ez bînim hember xwe ji xwe ez gelek car tînim hember çavê xwe jî dibêjin ya kirinê te serkeftinê pêşerojê ye tiştek te jiyaye tiştek te kişandiye heyalek te dabû ber çavê xwe ji wan heyalê xwe tu derbastir bûye